kojoj meri uopšte sposobna satira da utiče na društvo i da zaista pravi neke promene? Hoćemo red? Znaš kako je u redu? Čelo, izvini, misliš da pokazuješ autostop palcem. Ne, ja kao da vidim prvo starije, što ovaj mudriji i to. Vrlo kratko, da ne mislim da angažovano stvaralaštvo može nešto da promeni, ne bih se njime ni bavio. Ja samo mislim da, ono što isto priča smo uz kafu, treba dobro podesiti očekivanja, odnosno nemati prevelike očekivanja, a ne biti pesimisti. Umetnost nikad nije spasla sve, a nije ga baš mnogo ni promenila u tom društvenom smislu na širokom radaru, ajmo reći tako. Evo, prosto, ja verujem da to dopire do nekih ljudi, čini da neki ljudi onako budu malo zapitani nad sopstvom i možda nešto urade sa sobom, to što se tiče angažovanog stvarala, što se tiče satire konkretno, ona makar ima to terapijsko dejstvo koje ja uopšte ne bi zanemario. Dakle, taman da ništa ne promeni, tera nas da se smejemo onome što nas u stvari frustrira i upropašćava nam svakodnevno. Tako da svrhe svakako ima. Ja da ne mislim da ima svrhe kad mislim ne misliš da ovo radi zbog para u Srbiji. To je to. Naravno, postoji idealistička mogućnost. Veoma poznata priča o treptaju krila leptira koje mutatus mutandis izazovu uragan u Americi, postoji i na verbalnom nivou. Mi uopšte ne znamo kada će neka rečenica koja zazvuči kao dobar slogan pokrenuti onu prvu najmanju dominu koja će srušiti ceo jedan red domina, s tim što onaj koji to kaže možda toga neće biti ni svestan. Postoji jedna naučno-fantastična priča u antologiji Science Fiction Written by Scientists. I pre toga postoji knjiga koja se zove The Meaning of Meaning, značenje značenja. U njoj nepoznata osoba kaže The Gostak disteems the Doshis. Pretpostavimo da je ovo engleski. Onda, dakle, postoji subjekt koji se zove Gostak, postoji radnja, distimiranje i postoje došisi koji bivaju distimirani od strane Gostaka. Junak priče koji je uspeo na način na koji ne možemo sada da gubimo vreme, da pređe u drugu dimenziju, svet je isti kao njegov, sve je u redu, lepo su ga primili, jedan put čuje sa radio izjavu The Gostak disteems the Doshis. Sin porodice pljasne se po komenu i kaže How true. Svi počinju da viču The Gostak disteems the Doshis. Oh, the Gostak, oh, the Gostak. Ovaj priča, čekaj, ko je Gostak? Kako ne znaš, kaže, to je onaj što distimira Došice. Ali ko su Došice? Pa kaže, dođevala valjda ti jasno da su Došizi oni što ih Gostak distimira. He disteems them, you know? To kaže, a distimiranje, pa kaže, to je ono što Gostak radi Došizi. Kompletna jedna civilizacija se reorijentiše oko potpuno nejasne rečenice na bilo kom jeziku. Da li, recimo, književnost ili pesništvo ili umetnost može da utiče na društvo, to onda vidite da u stvari jedno vrlo staro pitanje kojim se teoretičari književnosti, filozofi, različiti ljudi, mislioci bave od kako je sveta i veka. Neki među njima koji nisu bili glupi ljudi, napraviti neki od najpametnijih, najvećih glava ljudske civilizacije su očigledno mislili da može, recimo da se setimo samo Platona i njegove države. On je u toj knjizi dao jedan plan kako bi trebalo da izgleda idealna država. I podsjetit ću vas da je zabranio da se u toj državi, da bi bila idealna, da bi sve funkcionisalo na najbolji mogući način, nastanjuju pesnici. Znači, zato što njihova pesma, pogotovo kad su dobri pesnici, budi neke tamne strane ljudske duše i one postaju manje poslušni. I ne mogu da izvršavaju ona naređenja koja se pred njih stavljaju. Tako da je Platon u svojoj idealnoj državi dozvoljavao da postoje jedino ode bogovima i himne koje se pevaju herojima. To je sve što postoji od poezije.
A sve ostalo, on kaže, Homera ćemo, jer takvog pesnika mi ne trebamo, njega ćemo ovenčati, pošto su mu pesme divne, ali ćemo proterati ga iz našeg grada, jer naš grad mora da bude jedna idealna država. Tako da je on očigledno mislio, a Platon nije bio glup sigurno, da pesništvo i umetnost mogu na neki način da utiču, ne u smislu, ne verujem u smislu direktno, da imate neke, nego da menjaju, da ljude oplemenjuju tako da im šire vidike, da im otvaraju neke prozore, da od njih prave ljude koji su individue, a ne neki poslušnici koji će ići za vođom i kao što je recimo, zaboravila sam malo pre da pomenem, Domanović je opisao u onoj svojoj poznatoj satiri Vođa, gomilu beslovesnog sveta koji samo prati vođu koji je pritom slep, jel? A to sam još htela da kažem, pa sam to zaboravila. Potpuno pravo, mislim da Marčela potpuno pravo sa ovim što kaže u vezi sa humorom, da je humor izuzetno moćno oružje u borbi protiv diktature, protiv nekakvog sile, protiv svega onoga što nas na neki način ugrožava. Međutim, humor je malo širi pojam od satire. Satira ne mora biti smešna. Satira uopšte ne mora da bude, recimo Vođa, sad kad sam već pomenula tu Domanoviću u satiru, to uopšte nema ništa smešno. Tu nema smeha. To je onako jedna užasno pesimistična, mračna priča, satirična, ali nije, za razliku od Kraljić Marko po drugi put među Srbima, koja je smešna. Tu možete da se smejete. Ali ovde nema smeha. Znači, satira je vrlo, može biti raznolika, javlja se u različitim formama. Ima nešto, ako smem da uletim, u Sovjetskom savezu, prvoj zemlji socijalizma istorijski, pisci su doživljavani kao inženjeri duša i uspostavljen je pojam socijalistički realizam o kome postoji verovatno najbolji vic koji sam ikad čuo. Vic ima dva dela. U prvom delu neki nemački car koji je grbav na desno rame, čorav na desno oko i kljast u levo koleno. Nemački car, došlo je vreme da se portretira, dovedite mi najboljeg slikara, naslikajmo, ovaj ga naslika, car izgleda kao to, car kaže, šta, to jesam ja, ali to nije car. Skidajte mu glavu. Drugi slikar, poučen prethodnim iskustvom, naslika cara kao Apolona iz Belaka, mislim, car od 3 metra, lev, plav. Kaže, da, to jeste car, ali to nisam ja. Dolazi treći slikar koji naslika cara u lovu. Desno rame je povijeno, grbavo rame je povijeno oko kundaka puške, ćoravo oko je zatvoreno jer car nišani, a klekao je na koleno kojemu je inače kljasto. To je prvi deo vica kako se izvukao inteligentan slikar. Drugi deo, naravno, kaže, i tako je udaren temelj pravcu koji je kasnije postao poznat pod nazivom socijalistički realizam. Stalin je hteo da pisci budu inženjeri duša, da paralelno pišu sa sistemom i u cilju sistema. Postojali su tamo užasni ljudi, kako se zvao onaj predsjednik udruženja pisaca, autor Mlade garde, na F. Nije bitno. To se može čitati, ali ovoga Gajdara možete da čitate i sada, mislim, kao knjige za decu. On je odličan, ali bilo je ljudi koji su imali velikih problema.